Aviona ima raznih, propelerskih ili mlaznih, i svi redom čuda čine kad se vinu visine. Aviona ima raznih, propelerskih ili mlaznih, i svi redom čuda čine kad se vinu visine. Udobno se može sesti, prijatno se može jesti, ako je put nešto veći, tu se može i prileći. Đak, 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 đak. Aviona ima raznih, propelerskih ili mlaznih, i svi redom čuda čine kad se vinu visine. Al se ne bi sa zemlje digli, ne bi nigde srećno stigli. To su kante bez života, dok ne uđu dva pilota. To je vožnja bez čudesa, ako nema stjuardesa. Hladna pizza od čelika, ako leti bez putnika. Đak, 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 đak. Aviona ima raznih, propelerskih ili mlaznih, i svi redom čuda čine kad se vinu visine. Đak, đak, đak,